Farman bang phua mai pen borlang pher pialong ke ese ningkan asek amai pi kapangcheng. Det pia Prime Minister Narendra Modi Kokrajhar long nang kisun Prime Minister Lamphi niliphan ning nang chithetu nili nang lituma phansi karjap. Silonijan pen choki hola ka chileng PWD atwar ki me parlin towar ki me pen akaheno ka chelar. Kardam nili Karbi Prime Time birta thanbang samijuna litimungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Farman bang phua mai kang ni pen borlang pher pialong thang thang ner kepa ni pen plike pratrok siang deng KSA ningkan aseka mai pi pangcheng pontang lo. Kay ing thulo nang longri paklar lo nang pualam pen inglong kiri aking tir borlang pher pialong thang thang trok sia ni pen farman bang phua mai kang ni pen si plike pratrok siang deng KSA ningkan aseka mai pi pangcheng. Farman bang phua mai along KSA long live no autonomous state no rest ang diang di kehang taramsi borlang pher pia hawar par om. Farman bang phua mai along KSA mai phu kongchun bang lapen bang pu bang pia tum chitong dun. Det pia Prime Minister Narendra Modi thang thang troksia ni Kokrajhar Khargaon Tengapara along kipedo monsama mai pialong nang sunsi boro akhai alamaki jutang jubat dihin chomkan racharia mokaching thurjia phan monsama tawar ki tholo pusi alang le suri suriang nolam the jai tekang. National Democratic Front of Bodoland All Bodo Student Union pencheng lok hamphanga song atum iklaivet chipaklang si Kokrajhar Khargaon Tengrapara along thang thang troksia ni boro alamdon kichuna mai pikpado arkoing koira troksia ni National Democratic Front of Bodoland APSU lapen boro hamphanga song lapen longri det pia sarkar ang bong monsa malamdon chitoklo laso alamdon ateng Boro Territorial Council pen Boro Territorial Region Sikasuri isirap harupo dihin pencheng lok boro akhai jutang jubat dunkan ratchari hai hui raikom jiaphan panong ponthu monsam alamdon na farman Kokrajhar Khargaon Tengapara along kipado monsam alamdon ke hai amai pialong det pi am Prime Minister Narendra Modi nang sunsi boro akhai kereng kachingthur arni kalakha kicheng lupusi ningje alang liningje lo niliphantong Richard Depp Nangji kali monsama phansi Richard Depp Nangji pusi ningje mai pialong Assam Governor Minister Sarpolapen Minister Riso Penchenglok pinangan kithe kiding abang pubang phiatum chitong dun Bokajan Subdivision ki parlo Silonijan penchoki hola PWD atwar keme penake no si chelarong pusi nilitumalong birtanang pali Lakhai Goida Phon Nilip MSC constituency along Silonijan pen choki hola kacheleng PWD atwar pinianianta chilar thek thelang laso atwar Nilip arat abibong pusi ke ho Silonijan la pen choki hola PWD towar adukike arleng atwar ke hinwa job gari chingkoi klaya sonsi theklong towar ke poka towar rosita towar kasalam kapang arajok arbijang pulote hinu etiti pusi towar kidam abang phupen pherang ke aphan than pachini non malam so por phan birta moi ton peksina Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse.
Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo piputot berta along wang tulo. Bukajan subdivision ki parlo chokihola bangso di suarong along thang troxia ni pen plikepra trok angdeng assumption paris ningkan asek adhorom amai pipang cheng pontang lopusi kat news along berta nang pale. Pirthi adang damra kithip tang son anaphan berta ki me thandam non laso thepi alam pen chokihola sen Alfonsa unit bangso di suarong along plikepra trok angdeng asona jaimek dengsi assumption paris ningkan asek adhorom mai pi pangchenglo thang kep ani an kidoji laso mai pialong ingkoi amonduli atum chetong dun Hauraghat aradaphan kapanong PH alang angkro alang kapaharlong et pusi Hauraghat pe nilituma pherang ke nilitumalong berta nang pele Hauraghat PH division ki parlo numati constituency Pandit Ghat Pagola Than Mistri Bali Lepen rong thakarong aradaphan kimesen kijun alang ki pijia phan ningkan ki thomoprang lang angkro selamlo kichenga hut ke rat aphan lang ta pilo bonta lang alang pong hino pupathesi lang ki piasai ingtong koklo lang ki pikang ton ani pen ke rong aradaphan kijun alang pipepinlo non ke PH alang angkro alang ta ke pangling thulo pusi rong asor ningje पानी देने का दिया तो नहीं पानी दिया ना इन्हें दिले केতিয়াबा कय पाइप लीक হৈ গল বন্ধ কৰি দিয়ে এনেকা হয় আৰু মানুহ থাকে না নাই মানুহ তো এনে থাকে মাঝে সময় দেখা পাও থাকে কিন্তু কামটো এনেকা কৰি দিয়া নাই গাঁৱৰ ৰাইজে কৰ পানী সবে নিজৰ ঘৰত দংকল পুৰি লৈছে দংকল পুৰি লৈছে ইয়া পিসি ৰাখাটো যে ঠিক নোৱাৰিব এনেকা এটো কাৰণে ইয়াতে পানী নপোৱা কাৰণে সবে ফুটিছে আৰু দংকল গাঁওখন পণ্ডিঘাট আৰু এইটো 2 বছৰ 3 বছৰ মান হ'ল চাগে ইয়াতে হেৰি কৰা আজিলৈকে পানী ইয়াতে দিয়া হোৱাই নাই মানে এবাৰো পানী দিয়া নাই এবাৰো দিয়া নাই মাজত ফাৰ্ষ্টত প্ৰথমত ইয়াতে আপোনাৰ শুরু কৰিছিলে পানী দিয়া কিন্তু কিছুমান পাইপৰ লিকেজ প্ৰবলেমত মানে এখানে এইটো পানী দিয়া বন্ধ হৈ গ'ল আৰু জাগা লিক আছে কানেকশন কেটা ঠিক নাই চাগে 2-3 বছৰ পানী পোৱা নাই হোৱাই নাই প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পানী পোৱা কি কৰ পানী খায় গাঁৱৰ ৰাইজে কিছুমান দমকলৰ পানী খায় কিছুমানটো বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আছে দমকল আনে এনেকুৱা পুখুৰী আছে কিন্তু পুখুৰী পানীও এনেকুৱা নাই শুকাই যায় আগুন মাহত পুখুৰী পানী Karbi prime time ang kila pon skang ton pe iglo tumi thakme kurwang thu